tun chu ma chuan ni zan in khel result le akentel thil then khat ba ka zan ina UEFA Champions League semi-final khel tur THLIRLAWKNA lam kan hoidona thil dang kan soikai vak lawang PSG le Bayern in machon tur hi kan main topic ani dona kan lu chil ber turani amai ro chu kan main topic Champions League lam kan hoi mai ni zan in khel result soita lokila ni zana English Premier League match khat khel niin Manchester United in Brentford an mikhuala goal thum lona match a hian Manchester United hian point thum an hlo chuakani he match a hian minute som pakhana United hian an midfielder poimo Casemiro goal khung mangin man ruaya first half top lam minute som li pathumna a Bruno Fernandes sa siam saka tangin Benjamin Sesko an United masroina abel chale hunchan vea United hian sinhi fine man ruaya second half ero goal khung bel talovin Brentford Jokian goal khat an khunga minute som riat pasarina a Jensen an Brentford an sipora su thena heminu hian goal dang lubel talovin Old Trafford a Manchester United hi goal ni goal khatin Brentford laka hian an chakta ani ti hian Premier League te bula Manchester United hian khelsom thum palia tangin poisom ruk pakhat an neita a voisom pasari chakin voisom ron neya voisari an klom to ani Manchester United hian season thara UEFA Champions League khelphak an tumna konga andin mun anti thazual zela tuna andin huna tang chuan te bula pariat na Chelsea hian United hi an lepel theito lova te bula pariat na chin hnuailam zong hian United hi an lepel theito lovani hei baka hian te bula parungna le pasarina Brighton le Bournemouth te po hi an match khelma bak pali ve atangin solid point neya an chak 5 vek ani chuan United hi an klom 5 vek ani bok chuan United hi an lepel theidon chawa chuwangin Brighton le Bournemouth tan hian United lepel na chance hi a cheta hle Brighton le Bournemouth hi an mabaka an chak vek ani poin Manchester United hi an mabak match li atangin voi khat an chakani chuan an din mun a him dona te bula parukna chin hnuailam tan lepel thei ani to don lova season thara Champions League khelphak turin officialin anin pet ling thei to don tuna an din muna United hian an khelma baka point lo chuak to mi lo po ni sela Brighton le Bournemouth parukna le pasarina te hian match an khelma baka an chak 5 vek ani lo chuan United hi an phak thei to don lova chuwangin United hi an him don thawani hetiang ani ta ka wang hian Michael Carrick kai hroina hnuaia har tharna chang Manchester United hian season thara UEFA Champions League an khel don ti hi soichian ngam ani ta a officiala an la in petlin lo awang chawin an din mun hi 100% in ahime kan la tingam lo mai chaw ani kan soi to thina soi thar le talokila English Premier League a hian te bula pakhatna tanga pangana hian season thara UEFA Champions League an khel theidona chuwangin top 5 china amor boki ahlu zual don te bula parungna in Europa League an khel theidona pasarina in Conference League an khel theidon bokani ama ero chu FA Cup champion a zirin league te bula position then khatina kwata an nei hi adang lam vele theibok ni zana in khel danga Spain a league sangber La Liga Espanyol le Levante te gol khung lavin anin ne to ka Serie A Cagliari in gol thum gong hin Atalanta an neya Lazio le an mikhwal Udinese te gol thum ve khungin anin ne tok bokani zanina in khel tur te hi soikai talokila zanina hian Darsari le chanvea Indian Super League ka East Bengal le Odisha FC anin machondona hei baka hian UEFA Champions League semi-final first leg match masazoka Darsom pahnih le chanve hian PSG in Bayern Munich an mikhwal don ani PSG le Bayern in machon tur chungchang hi lu chil ngal ta ila zanina UEFA Champions League season kalmeka semi-final first leg match ni khel tura match masazok khel ani don ta a kan soitak angkhan PSG in Bayern Munich an mikhwal don ani champion tum ve champion lo chuan lo chama in ngai tur ve an ni awangin in khel a hmunam dona team tha player nei tha satlia lo attacker le midfielder defender te chena nei tha goalkeeper po an system mil club nei an nia team pahnih atangin position sang da tur player som pakhat thlang don ta ila thanpol nok an nga yang chuting ang team player tharwal kol tu chu an ni tunlai football khovela team thaber te jingami in machon tur an nia Champions League semi-final match ani boknen kil sang atangin clear vele ta ila tun season Champions League a hian goal zaruk samthum pakwa alut towa match tin goal thum point pali pariat lut ji ang niin minute somni paruk danzela goal lut ang ani boka chuta chuan PSG le Bayern hian goal khung tam berin goal samthum pariat ve an khunga zanina hian goal khung theiber pani anin machondon ati thei
bol chan tam lama PSG hi an sang bera za somruk pathum an changa Bayern hi pathumna ni in za somnga pariat pon pakhat an changa anin kara Barca omin za somruk point paruk an changa ni team dang anni aya bol changtam anom mi alawa PSG le Bayern hi in khel thunun tuma bol changtam thin an khel du dana nget taka khel chuak thei thin club an nia zanina hian tu zokin nge bol changtamang hriat hiam a har hle tun season Champions League a hian ball pass dik percentage lama Manchester City an sang bera za somko pakhat point pahnih % an tlina passing accuracy percentage sa City hi an sang berani adot tu chu PSG hi ni in za somko point panga an tlina adot le tu chu Bayern ni in za somko point pahnih an tlin PSG le Bayern hi team anga ball pass thiam berta jingami an nia tun season Champions League a Manchester City chaukluk lo an nei an pahnih hian tun season a Champions League a hian match an khelto zongzong atangin ball an pass zongzong za somkwa an pass dik thlap ve a hetatang ringot po hian an namai lo hle ti alanga mun all pek zeuchi an ni lo ve PSG le Bayern hi hun kal towa Champions League a hian voi som panga anin ma chon towa Bayern hi voi kwa chakin PSG hi voi ruk an chak thunga an la in ro ngai mia lawani heng anin ma chon to na match som panga atang hian Bayern hian gol som ni pakhat khungin PSG hian gol som paruk an khung thung Champions League a hian anin hlotlin leideu hleka Bayern hi voi ruk champion to ni in PSG hi voi khat champion to an ni thunga tuna hian French club hi champion lai an ni nge Champions League a hian anin ma chon nung panga a Bayern hi an chak 5 veka gol sari an khung PSG hian gol khat an khung ve ram anin ma chon nung ber chu tun season a league face a khan ni in PSG muala anin ma chona Bayern hi gol ni gol khatin an chakani khami tum kha tuna an squad ngai manga anin ma chon na om chun ani awangin toifel deuh lakin soizau ta lokila PSG lama zone vesti lo bultran tua anda thin player dang ten khame cha khan bulan tran veka Bayern lama phechon an bultran tu nget som pakhat ten bulan tran kim vekani chu wangin league face a anin ma chon khan an that dan ber ve in anin rem ati theya in khelpo amu noma Bayern he minute lina a Luis Diaz manga ma an hroi nu in minute samthum bahni na a Luis Diaz bokin Bayern ta na khung bela ma se farsa funpek bela Diaz an red card a choi thunga second half a PSG in an tamzong na mangchangka in natakin aneteka minute samsari palina Joe Neves mangin gol khat an khung ve bok ma se goldang an khung bel theilo awangin PSG hi an mani muala Bayern laka an tlom ta kha niya khame cha khan PSG hian ball an changtam hleya za somnga pakwa changin ball in pass tam lama po voi zaruk samsari pahni temeu anin pass lain Bayern hian voi zanhi somli panga chau ball anin passa hetiang ani si chuan zan ina po hian PSG hian ball an vachan tam jok du mel ve kan ti mai thei league face a khachuan Bayern in red card an choya wang khan PSG khan an ngam zuala red card phor nilo se chuan khati tak khan anin thlau arin omlo ma se PSG khelmola hi chuan PSG hian ball an chan tam jok hrim ero arin om zanina po PSG hian ball an chan tam jok arin oma ma se league face ang em khachuan anin thlau arin omlo thung tun season a PSG hian Champions League a hian match som pali khel to in voi kwa an chaka voi thum ron in voi nian tlom match som pali atang hian gol samthum pariat an khunga match tin gol ni point pasari pahni zel khung angan ni gol som pasari lai an chua thunga match tin gol khat point pahni zel chu ang ni in an tlar nung hi aphui lova match som pali atang hian clean sheet voi nga chau an la neya yellow card pakwa choi to in red card pahni an choi tel bok Bayern hian tun season Champions League a hian match som pahni an khel towa PSG in match som pali an khel to lain Bayern in match som pahni chau an la khel na chan chu PSG hi chuan direct in run of 16 anin pet kai zo lova playoff round double leg an khela wang khan match ni in Bayern a hian an khel tam zo kani Bayern hian match som pahni an khel to atang hian voi som pakhat chakin voi khat an tloma draw an la nei mi lova match som pahni atang hian gol samthum pariat khungin match tin gol thum point pakhat pasari zel khung angan niya gol som pali an chua thung match tin gol khat point pakhat pasari zel chu angan niya antlar nung aphui bik lovani match som pahni atang hian match nia chau clean sheet an nei boka yellow card som ni pasari lai choi to in red card pahni an choi tel bok PSG le Bayern hian tun season Champions League a gol somthum pariat ve an khung atang hian
goal somthum chuang penalty area chunga tangin an khung ve a PSG hian penalty area chunga tangin goal somthum pakhat an khunga Bayern hin goal somthum pathum an khung thung chu wangin penalty area chunga chuan hriam tik tek takan nia chance pek ngam chi an ni lo team pahnih hian attacking game an khel ve a an hmunam hle bawk ma se Bayern hian rin roll bultran tu nget zinga number 9 striker dik tak kan ti ang chi Hurricane an nei lain PSG hi chuan bultran tu nget zinga number 9 striker dik tak kan ti ang hi an nei lova ma se ding le veilama tlan forward ball keng thei tlan chak le viak tha Poisen le Norna an nei tha ve thunga Bayern a Luis Diaz le Olise omin PSG a hian Maradona tia Maradona ming an choitel tir tak hial Karas Khelia le Desire Doué ten oma Barcola po ala omtel chewa Ousmane Dembele hi alaya false 9 anga an chhor thina wangin Dembele hi winger thalutuk ni ma sela PSG a hi chuan alaya te an tal tam tir dewa free roll an pe thina ni midfield ta PSG game khai tu chu Vitinha ania Bayern game khai tu chu Joshua Kimmich ani thunga Portugal le German ball pe thiam bik midfielder tha pahni game thunun tum ball chalai kwalvel tur hi mu chak om takani tlar hnunga PSG tan Marquinhos apoi mole dona Bayern lama Upamecano atangkai le atul don boka goalkeeper a ero PSG goalkeeper ain Bayern goalkeeper Manuel Neuer hian ngong anei na jok mai thei achan chu Manuel Neuer hi leadership quality nei thajok ania commanding area borvela command nei tura goalkeeper du thu samani ma se ache sual ve thinti kan hmu to kha PSG hi tu naya in elna an khelna hnung paruka voinga chakin voi khat an tloma an match na hnung bera league 1 a Rangers mola sithum faya chakin point thum an hlo chuaka kha match a khan an player poimo te an ha dam tir nuala zan ina khang ha dam ho kha kan mudon thung Bayern hi tu naya in elna an khelna hnung paruka an chak fai veka an match na hnung bera mains khel muala goal thum an chuang ma sak nuin first half a sithum faya nufual jok ani chungin second half a an comeback a ropui takin goalie goal thumin an le thal khame cha khan an player tha then khat an ha dam tira Hurricane le Olise te po second half chawan khel tir zan ina ero main san ma chon tuma match luana an man phal lo player tha te hi PSG laka bulan tran tir don ani Riat telatan tun tum hi PSG le Bayern Champions League anin ma chon voi som paruk na turania sangni som pakwa somni Champions League final match ha PSG in an club chanchina Champions League final ani pet kai ma sak bera khan Bayern hian PSG hi sikhat faya nein PSG hi an lo vel towa Bayern hian no moi an choi ani kha zan ina PSG hian phuba langna rem chang masa an nei dona league face a kha chuan atu ve po chakma sela tlom kha anatok lo dewa ma se knockout round na po semi final a le ngal atlom jok tan chuan ana vong don PSG hian phuba la thei don takmo UEFA Champions League a champion lai France champion ni bok PSG hian German club hi an ngam lutuk lo deuh thin thunga UEFA buasa in elna a German club an ma chon hnung som pakhata tangin voi thum chau an chak PSG hian Champions League semi final a German club an ma chon voi thum na tur ani boka an ma chon ma sakber RB Leipzig kha sangni som pakwa somni season a single leg a khel ani khan an hneya annuwa sangni somni pathum somni pali season a Dortmund laka an tloma zan ina ero German club ro pui ber Bayern ngat an ma chon don Bayern nen hian Champions League semi final match a anin ma chon ma sakber turani PSG hian French football tan bung tharan kaya Champions League a semi final season thum chung a zone sata in pet kai ma saber ni in Champions League ti ma European Cup ti thin lai te po huam vekin tun ma in French club European top level in elna hian season thum a zone sata semi final in pet kai an la om ngai lovani PSG defender poimo Marquinhos hian Champions League a match ja som pakwa a khel tling towa zanina Ireland chuan match ja som ni a khel tling dona Ireland ani chuan Brazilian player zinga Champions League a match khel tamber Roberto Carlos a record match ja som ni khel ani rualanga Marquinhos hian record thar anhai zwaldon ani PSG left back Nuno Mendes hi Ireland ani chuan kumsom ni pathum le ni zathum som pathuma upani chunga Champions League a match som nga khel tling ani dona Portuguese player zinga Champions League a match som nga khel tling theino pangber ani ang Ronaldo an kumsom ni pali le ni somriat pathuma upani in record asiam towa kha Nuno Mendes hian akhum theidon ani German champion Bayern ve thung hi
UEFA buasa in elna French club an ma chon nung som paru ka tangin voi som pali an chaka French club hi an ngam angreng hle voi ni chau an latlom Bayern hian Champions League a hian European Cup ti ani laitenen huam vekin semi-final voi som ni pakhat an lo khel towa chuta tang chuan voi som pakhat final anin hlangkaya voi ruk champion zuin voi nga final a an tloma tuntum hi semi-final an khel voi som ni pahni na turani ma se Bayern hian Champions League a hian semi-final an khel na nung paruka voi khat chau chakin chu po sangni som pakwa som ni season dai to kha niya an champion zui ta thunga semi-final an khel na nung paruka tang hian voi nga te meu an tlom PSG laka hian result tha nei theidon takmo Bayern gol khung khol Hurricane hian tun season Champions League a hian gol som pahni khung tling to in a career a Champions League season khata gola khung tamber record asiama hei hi English player in Champions League season khata goal an khung tamber record ani telbok hei hi Hurricane hian puntir na chance anaya he English number 9 striker hi PSG tan ven uluk le angai don ani zan ina aning kheltur chungchanga PSG kai hruai tu Luis Enrique hian soin coach zongjong in a thathei angbera thil kalpui kan du veka tuna hian semi final kan chuang kai towa Quentin Tilo player dang zongjong man thein an ome Champions League Magic hian player te a thrui special taka peya an vain inlan andu atam thei angber inlan andu atia Bayern ma chon turin a player te anin pei to zia asoina pakhat ani PSG forward poimo Kvaratskhelia hian soive bokin league face min hne tumkha kalashareng an mani angin kan khel thatok lova ma se player in hliam chhor theilo kan nei ti hretelta ila second half a khan anni hne thei tura theina kan nei kan lantir kan mamo goal kan khung talo mai chawani ati Bayern Munich ka hruai tu company hian soive bokin tun season a Bernabeu kan chak towa Paris a po hian kan chak to Paris hi Champions League no moi kolmek tu an lani renga ma se eng team point an chawngam don ani chuan chu keima ni ngei hi kan ni e Paris team hi eng ang taka thange an ni kan hria a he match hi kan du zong takani bok atia company le anaute hian PSG hi an chau hle Bayern defender poimo Upamecano hian soive bokin kan tan chuan big match ania kan khel dan phungpa ngaya kan in sorbing le ang hein elna hian no moi choi ngei kan du PSG hian player ro pui tak an neya squad an nei thatak zet ma se kheldan phung nget kan neya chumia chuan insorbing chungin chak kan tumang atiani engpo ni sela PSG le Bayern in machon tur hi a hmunam don ati ngama in khel hmunom goal lu na match attacking play mitlung le midfield ta in beina pui tham zet a be se ngama in thada zeu apoi thui theidon second ni khatleka tlai zeu po apoi theidona manager Huisen Enrique le company te kai hruai an nia manager pahni en chuan company a in Enrique hi da sanjok tur anianga ma se tun season kan en chuan Luis Enrique chunga company hi a oma chu an result base kan en chuan thil ni na ani hei tak hi angai nom na bel tu tur po ani PSG hi liga la champion loma sela andin hmuna tha a an mani po hi an ngai a tha ti hriat takin la champion house lovin player tharwal an khek ngama Bayern hi liga champion felder toin anni hian treble champion an la beiseya zan in match hian an beiseina anung chunjom zel do nem tia ngong lian tak anei theidon ani hriatel ve shimshima engwangin nge semi final a hian Arsenal le Bayern Munich hian second leg an homa an khel don big achan chu league face an che tha a pakhatna Arsenal ni in pahnina Bayern an nia league face pakhatna le pahnina hi final match ma chuan knockout stage rang anin ma chon theilova tri shana an om chuba ka chuan knockout stage hi second leg an mani homa zel an khel boka chu league face pakhatna le pahnina ni ina akentel ham thatna ani ole khatichin kha tuntuma kan topic kan soijaw theina chu nile photro se